Avi, ele tua ne vai ngale afi ya. Tatolo ne vai ngale afi wa yeta tatu pokalame o le testimony ya po me fetu por so fanga male olanga lo ota olo eso ifua ya mo obola ni la langi ya vi ele tua fa malulu ats fo ile so nafi la sunga fo fatoni ele ngats fo ile wompa anga tatu pokalame yo no le miset tatu pokalame amen ta pena pokalame ai fa tsai ile tua ko siake ko kele fongia amen que luele o lava se por calamere se mir telefone amen ya papi o ya ko sia que le pawa wale lo per pawa ya macho ya fa malulu tsoi lava le sunga fatson ya me se foi wompa anga tso por calamere ne ya fiafi tu se foi male fa wa winner por calamere aso nafi ya tso ne ya fiafi ya wa ya tso por calamere ola o tso ile tsalo amen amata tatu pokalame amene ya vi ya lava tsama faftailo lo faftailo wangalele macha wa ulia man ne ya tsama faftailo puipinga mla tsosinga se ya ulia mai lava tsaya se ya ulia le nei tula le aso ya fo ipervi inga ela wafio talo fo ila wafio tsama na mateno ne pokalame angale leila ufanau fapiona mawa no macho tfaso ai macho wa o ila upu tsama famanuia tsama ila upu ne ya fiafi fo sema mawe o chelo la upu ya le ne faingol pokalame ya angale leila wafio fa la chele o ilo macho watua angale fo tsama ila upu ne ya fiafi o Yesu o wole mbala tswai amene amene haleluya. Ia tso no na wai lunga tso pokalame tso tu si faitau ia e aunga fo ia se manatu po se manatu fo tatu te velo aso umai ai amene ia be faia ya ul pokalame amen ia tso tso flangona tso finangala tso e ala fo ile tsala ino tso mata upu ne vai ngala fiafi ia ole tso tu si faitau na wai lunga ole kalatia lon tsa upu mua ia ona fo upu se fulu amene kalatia lo namta upu mua lo namta upu kalatia lo namta upu mua na foi upu se fulu papi on fetsa wina awa o te faa ia iona pone itangata pole atua o te saidi ina ia o fafia itangata awa a fai ana o fafia pe tangata po uale faia au na kiriso fa mele mnatu ole tato prokalame ne vai ngala fia awol fa vai ia fa malo sillo to au na ile tua amene ole tu si fai tau le tu si fai tau ale apostolo Paulo tono le kalatia amene ole tu si fai tau ole apostolo Paulo tono le kalasia i kalatia amene praise God hallelujah. Peona sila fia fo ile o langa fo ma se fango ne tsangato o Paulo ale tsangato le nei mai sama taino tsala ina fo ile tsala le nei ya Yesu Kristo nu ese asaf siringi ai fo tsangata pet tsawo no su stai tsula fo no mose amene awalu onga magofa pe fo na ya fo ya apostolo Paulo konole itsono le kalesia kalatia fe meio inga fo inga fam sino ina fo le upole atua pe per faso ina foi por tsala ina foi ele apostolo Paulo ole fina ngalo le atua le fe mai au famasino e foi tsanga tsanya Paulo fe mai amen fe mai le tsala le leve mai ona tsala ina trailer tsala le ya Yesu tsanga tsonu is ai saf siringi ai foi e kala ya tsala le le inu ese o Yesu Kristo ya Yesu Kristo amen I've siringi ai foi tsanga tsala inga amen el apostolo Paulo fe mai Afsiringa foi tsangata peta tau na usu style ile tula fono mose ona fatwa avea lea makeusiano moni amene o ivo ila tato te lo ai foi le loto tsangata le loto tsangata Paulo o stangata na ta pena le ile atua amen wala femela fe pa ya le atua ile muamole le muamole le pete le kalatia na Kalatia mta upu mua amen ngai ele fisiringa la ya apia la famille le finangalo pole fitsala no foya al apostolo Paulo amen
Mai ang skanga kang kofia wililei alanga wai o le atua na Yesuia lona o langa amen le atua na Yesuia le o langa mai o le o langa mai ma le o langa so ona fai ma le o langa ula vale le ile lalo langi le o le soifua na soifua ai Paulo ya Saulo Saulo mai la le fa mai anga fa pea se me nga suia ka ngakale o langa o Saulo amen ya Paulo kongwe ya ile kai me ko foi ya ile o langa wai le o langa le apostolo Paulo fa mai Paulo ele ma fainga ya ko foi o ngorwa ele o se kanga kanga failo ya te ya le vala awina o le atua na ya vala awina lona sangata ina ya ave o ia ma au na e alu tsala ile finanga lo le atua pe alu foi ya e fa so atua le finanga lo le atua ile la sangata le lalo langi amen nga fe mai ya ngala fe mai amen amen ma sa fa manino le la Paulo ele fa ina le tu sa fa manino le la Paulo ele fa ina le tu amen le fisili kangaka kongole o tono le e kale se kalatia pe sili ngala ko wa pe fa mo ngala ko ska el kula fonga mose fa ka ave ile la to ma au na le tu ngo ile ile ve la to ma au na ala fe mele le tsala la apostolo Paulo ele fa ina le night tu sa fa mangingo le Paulo amen ele fa ina la tu ai wana ole fa tu lava ole fa va moni le ole ola ya Kristo nga ole fa tu moni ole fa vai ola na ya Kristo ele kele fongi fa pe te ola le sula fono ona via ile ma oi se longa ke ola kula fongo ona via ile oi ma au na Kristo amen pe avea foi oi ma tali ma fa fine oi ole atua me ya Paulo ele fa inga le kulanga ma kwa ile aya maseng ele ma kwa ile aya maseka o le me o kula fongo le fe mai i kula fongo mo se me pe ma fa yo ngala ko au na tula fono mo se fa kwa ave ile ola ko ma on ka ave ile ola ko ma kanga ka au na ile atua ala fe me la apostolo Paulo e ma kwa sa fa mangingo le Paulo sa fa ilo le Paulo ele a fa ina la etu wa na ole fa atua lava ole fa vai moni le ole ola ya Kristo ma fa le ya tangata ile atua ma fa le ya tangata ile atua amen ole mana onga lai au mai tsono loto le apostolo ya ka wa kwai kangaka ele au ngapo ma kakosa ili ilinga makako makako kau mafainga ya kako kau mafaya ile atua amen aile mafayon kako ile mafain kako sawa amen ele ave foi tsato mo fa mo ile o tsato le kako ngalulu ele mafainga o kako fa mo ile pe afayo le kako ke manga kako ke o le sula fono kero kangaka e ola kula fongo ai ese amionga la soifua mo lai amen ile ase se senga kula fongo le pe ona mai mose male tangata au na ile atua e fia le loko fia le ai ese me la ka avili mai kwa ese me la la sa fa ye ma o me lo fa pe ona o ine le o ine tsono le fa o la tanga o ine tsono le ainga o le atua o ine ona ole fa o la tanga ya Yesu Kristo amen ere ka uliara le kele ka ko me fai ma ka ko ngaluenga fa tino amen nga fa mai le apostolo fa manino le ya ele ya fa inga la etu ua na ole fa tu lava ya Kristo Yesu nga fa ko amen nanga ko kele ale e ola tsono le kalesia e ngalulu fo tsono ngaluenga le tua ia ai kelen kako mai ka winga pea ele o stato tu si di mala pos kako famasino amen alanga o tato ole ai ngole atua o tato ole afafine male atali ole atua elanga ole fo ayo tato mata o tato o ine le tu fale nganga mo tsanga vi
vi mo tangata na na ngalue mo ngalue ngale atua fa ngal so ifue au nai fa ngal so ifue aso ekele ngalue mo le atua mo fina ngalu le mela ku poya sia mela le ki ofa mai ku e periti tani sa lulu le saito le fanua ole matai ai pe kai yangi wa ku fa ngalue ngale ole se il se ku nga le ku mai male atitania amen e o luale le male leanga e pe ke fa mai ka ko ke ko ngo nga ngole atua e ya le kai mia e ya le kai me fa e la vale lo tsanga tsaia e yo ya nga ye yona la ngona amen e yo ngo fie yona la ngona le tino e yo ngo fie fo yona mana onga le tino amen ai ngalo ya tse o yo le fa polo ai ale atua me fa nga wala yo nga o nga makwa ya o makwa ya o ile kalatia ngana msa opwe ono amen alonga foi upo se fulu kalatia no msa opwe ono no foi upo se fulu amen kalatia no msa opwe ono no foi upo se fulu fa mai fauta ile tele o mata itusi wo tusi atua ya te oto wi lo ulava lima o ilato mo e fia taule leya etangata la to te fa tawa na ye peto meina oto wana olea ina nei fa sawa ina elato ona ole sa tauro ke riso aya vemeng o makwa yo makwa yo kusi yako maka ikusi maka kekele ya ole wingala ole phosphate tau fo ile wa over by fauta ile telewa mata itusi wo tu se tswaya ti o so lo lava lima amen ole ke leo le ngaluwenga ole ke leo le na tsa inga ole ke leo le loto ke leo le loto ole apostolo paulo ngaya kusi ngai maya fa ai loa tuai me uma tono le kalesia ifia kalatia amen ele ngau le apostolo fa pe uma tsaya luya fa atino lo na bala awina pe fa atino lo na pe fa atino fo le ngaluwenga na atofia o yele atua o ia langa le feme anga skanga ngai fele wa inga kongwe yele kai me alanga le mafainga ko efo ele mafainga ko solo muli paulo ona o ia or tsangata na failo ya yele atua lo na vala awina amen so skanga kala au na ile atua wala nga iyo ngo fielo na lotu langa o kaku mai leo langa nei o leo langa ngi o kasema nga yo leo langa mo tsangata ya fia nga ia e ola ya unoa mase male matsau amen male matsau male alofa ile atua matsau ile atua ai ola nga ia fa samsama wanga o ia lava amen le ia ile ola nga ngeka ko ke le so ifu tsanga tsama ola e ola fa samsama ngoa lava e unga piu ale mali e vena ya lo ke feka wala kusi mo bava ai le afion pa ile tsonge ya swa ai o ka kulunga le siakia kula kai mi afiki mai lunga le singa nga sa we femai ya vai oto o Jesus sa fa fini nga kere ko menga yai ya o ke ka yai lo fa yai tsalo mo leanga nga ina ye feli wa ina amen tsalo mo leanga nga ina ye feli wa ina mai lona loto amen mai manatu sisema manatu e fa pe ngala le o langa le ngo wolai le fa pe ngale langa na o won life it's ya amen ilungo lo kale mala malama pe kala pe tsala no it's do o langa tu wai male o langa le mala malama ai pe tsaya ina wasuwia lo tao langa ina wapai Yesu lo taloto amen watala ngona le ruwa ya lo fone ya tua ya tsa itsa o itsa fo ile atua o ingala le o pe ka kala yele apostolo paulo ngasikanga ngalili wa kongo kede alanga le mafayona o walu ese ya wa onga ma ele mafayona o walu ese ya wa onga ona emoni mafama oni langa ole atua na ya filifili ya ona miala le ma nga ya fa mele fa upule fa mele le sfat paulo walava matsuele fatu atua ya Yesu Kristo amen fa mai ele ya fa ina le tu ke minga ngafisiringi ai paulo kala inga maka fa nga mako fa mo mako ska ile le tula fono mo sepe pe ma on fa ko fa ile mako mo ki au na ile tu ala fa me ya le ya apostolo o paulo
ele fa inga ngai ku ko fisiri mai ai langa o tula fono fo ina fasavali mai ele nu ole atua ai emosi kemi ving fasavali mai emosi ele nu ole atua ya sata isai fo emosi le atula fono amen ole me ala me fitsala ele atua ya mose ya fucking o emosi mose ngai inga ole atua po mose lifna nga Israel masava vali ma faisa valinga amen na la ile fa ya tula apostolo ole nga me ele ya fa inga kangwa o ye ke lua le me kakaunga e ke lua kula fonge kakaunga nga e matsa wai ma ma e usita ai amen ai pawale ai le faina etu ai wana ole fatua lava ya Kristo amen ai wanga fatua lava ole fava moni le ole ola ya Kristo amen pole ala le ke o kako me fatino mo ako nga me kako ke nga lulu nga nga le tu ale wa fetala ile upat ale atua ala le apostolo Paulo ile ya fa nga mau mea ai wana ole fatua ya Kristo amen ole fa vai moni nga ole nga luenga le atua amen ave me o Paulo le apostolo amen hallelujah praise the Lord o Paulo le apostolo ele mai tangata ele to fia fo este tangata amen ai ni kau kala mai yar ka ko le ka ko tu sfeta ni fia o Paulo le apostolo ele mai tangata ele to fia fo este tangata o Yesu le na to fatu ina mai o ia iena woti atua mai au so fa mai o Yesu Kristo ole atua le tama ole na to fatu ina mai o ia na ye woti amen ilo se kangakala ole tautala sa ola ya o sa o foi le apostolo Paulo ile tele o tangata lo fapio na la toa moli mawina le le anga i mai o Paulo ai mai se fu la ko moli mawinga le o langa sa ola ai tangata ne yo o Paulo ave masaulo sa fasa wai kangaka amen me sa fasa wai kangaka ole o Cristiano fa kai fa kangaka kawe Paulo ele fie fa longo ingi kala yala ya Yesu Kristo amen ai mo fili wa ingalo ele atu le langa o Saulo ngala fe mai elo awa o te fa avi i ona pone ile tangata pe fa pe ngake fa avi i kangaka pe ngake fa avi i kangaka pe okay kangwa fa fie kangaka i ona pone tangata pole atua o saili ina ia owa fa fie tangata amen pe leo langa venga fa avi pe o kangaka fu ingale o lawanga malama lele o langa maleta inga malona na tsa inga ia Yesu amen ile la semela ka ngoi fualanga ye koi amaingi me fa opopo ese mai le me fa ai lo ele atua ya te ia ya lo tsa la i malo ya fa o ngalo na se fu au na tswa ina nga lwenga amen ile me inga wali liu nge ka Saulo me ska nga ka makwa iko ari kala lele o sikanga kai makuai ile fo ile tangata amen pole alfa sa wa kanga pole ale amulika ka we mua pole ala tangata wa makuai ko ile atua le le loto itsono le le loto Paulo wo ya alwe fatino le nga wenga le atua awa faya na o fa fia pe tangata po wale faya au na le atua yes fa mai Paulo fa mai awa o se fa avi ile yona pone tangata pe po ole atua ole o te saidi ina ia o fa fia tangata awa fa yana o fa fia pe tangata po wale fa ya au na Kristo anga fa pe fa fia kako umala amen kako uma ele ngata ya ti o ya ti ole au na le atua yo fo ina nga le ngalu wenga fo ya au na le atua kero ka ngaka ka fa me ya langa fo ila kama nga fa fi au langa fo yo nga kama nga wo finga ka nga fa se fa unga wo finga ka nga fa se langa nga kama nga ale kele nga la ngal mak fi of me wa wile sa wo ko ngore kalesia amen
kukusa pau uma o ko o tou le a o tou kukusa pau uma ka ko le ekalesia amen alanga le kena ka fa longa ba ia langa ka manga fa fi awi le kai a ale fe me ke fa fia e kangaka pe o ke fa fia le atua ale fe me paulo a anga se kangaka anga fa peo a ko fia o ke anga se kangaka se mangu fa penge yo kele o le fa ngale a le bala au wina ya wele atua alanga o le atua ne bala au dia a o ke alu pe la fa atino le ngadu wenga amen o ke alu pe la fa atino le au nanga langa o le fa ilo le atua ya kia wa ko mo ni mawe foi paulo a ke minga o ki ai amen Gaming oki le olanga le olanga kuai nga oki nga ngai luanga nga fa fikai le tu ko fa kula I me nga ia mai le a mai le tunga mau mai le oti sai ai amen mai le tunga mau mai le oti sai ai fa mai o le na tu fa tu ina mai o ia ie woti a tu mai au so malava o e wa ya ti au o lama tumsa tu sile ne le kale se kalatia ya yati o so le fa tu no mai manuia mai le tu le tama malota tu wali o Yesu Keriso o le na fo ina mai e ia ona o ata tu nga sala ina ia lave ina mai o ia ya tsato ai le o langa leanga ua ya nei e tu sa man fina ngalo le tu o lo tsato lava tama ia yati ia le vi inga fa va lava amen o le ka ko ka kongwa lava la ile not sole o le au ona le family ka koma tua au wale fa vai amen ia malo sile le to ya au nei le tua au nge ka ko ke pa au fo ingi ave fa fika u le nga mai mamia ya le family mamia ka ko ke tatu se la foa ia tatu te la foa ia ile tua lo so fu mo o langa ai ave me ya nga mai lo so fu ya ave foi me lo nga mai fati nga ya te o malo savalinga ya ka ko mangu malo ai la wale me lo sala fa fenga ka ko mangu malo pe a fe me fa yon ka ko pe a fe ka ko kile manu malo ina fa fisa uli la iti ka ko ke kilo fa sanga kai mi uma ele nga tsai fa now o lo tu alua e ko kongwa yo le lo tu fale ia e fa felan ka ko mang malo mai ngai me uma ka ko ke anga ia ku ai pe aka ko le mang malo mai nei fa fitsa u lo fa pe ka fika ia ile aso male aso amen ale manga ia ngar ka ko kilo foi le saba dinga foi la apostolo paulo o lo fa makwa ku ako le lo tu paulo makwa iku ako ale lo to paulo fa e sala no atso e tono e kalesia inga ya vela to matangata ye ka kai malo losi ma ya ka mafai au wange ya lakowa nge lako ya nga e mai me ka fa mai to e foi da e pe fe fa kingole le fina ngalo le atso pe amen unga ole sa tauro ke riso amen ya ona ole sa tauro ke riso amen ai vai le meu que fie fai ka le foi upuria fauta ile te tele o mata itusi o tusi atua ya te oto I lo ulava lima o ilato uma o e fia ta ule le ya tangata la to te fa tawa nau ia perso meina o to wana o lea ina ne fa sa wa ina lato ona ole sa tauro ke riso ole kaukala ia kaukala apostolo paulo kaukala nga le tino amen a kaukala foi le perso meina e kaukala le fama maina ele ngata le tu le tino ai fa pena foi le tu fale nganga amen menge ka le upol perso meina amen kako usila fia mai tato ma o mala mai foi le perso meina amen e o foi na le perso meina o ofisilingia foi e la apostolo le paulo ele perso meina amen vi ele tua a família foi punga suma le lima ile mta upunga e ono le kaletia mai awa ele a ngale perso me pole le perso meina ye wa ya Kristo Yesu amen awa ele a ngale perso me pole le perso meina ile wa ya Kristo Yesu tau lava ina ia fa fo wina ilato amen tau ina ia fa fo wina ilato tau ina ia tato wola se soifuanga mama masa soifuanga alofa fa maoni ile atua le fati nonga le tato au nanga au wange ko mangu malo mele ki apolo o fo inge kango ave lo tangata ya e pule le ti apolo
pe pule foi le lalo langi amen aya au tato wa fa mama ina le upone atua wa kakau nga kakoa tato ilole muti vale ole alofone atua ya ti oe ya ti au tato umale lalo langi olo wa tato tau sini yo ma tato tau fetuli amen ele fai ngo fie le ala lo fa pe on kakoa ona tato fie na watu yai amen wa ma ai fe o tato sava linga man fa malusi au le apostole tono le kalesia kalatia e fa penga fo ile tete e mai ngai mose fa na nga Israelu mai tono ai kupito e nga e mai ole i kanana nu na fola le atua ya e nga e fa nga malanga olona nu o Israelu amen e de fa ngo fie ya mose tete ino fa na nga Israelu okangi upu okangi kala o upu fai e alu ngase alu ale ole winga ngala tsala fo ile apostolo Paulo enga ngau yo le loto le apostolo Paulo le e kalesia amen pe fo no failo mo aka le kalesia ele fa pele le ai tato tere ola sengo se kalesia le fa pe ka ko apuki kalesia fa pe ka ko ke ola tsono le kalesia awa onga matima ingalo mai tsono ngalu ngale atua e fa so ele ngale atua le tino ke riso amen nga ya mala mati le lo fina ngalo ile tsala ina ole fina ngalo le atua o ya na au na ya me se foi la to tofia amen nga ye fa tu tere ina ile tato wa na ile atua fa tu tere ina ifo le tato ino le nano langi lango le nano langi ma me lo tu moi o ai over ya lo koloko ye foi male li ore ne lano langi amen Vole koloko ye folia li ole langi o I vole tato tsari tsonu wai oro fa peonga falo wai le anganga maritino ale me foringa ile fa malo si awe vole apostolo Paulo komune kalesia nga ya ku maulo la tso lo tso fatu atua ile atua ina ya tu maulo la tso wa tsari tsonu nga ile atua po wangi kala inga o wai fo se stanga tela ko e vaku se sikala inga li ngor swafa Yesu amen au mangeya tali tonu wai ai fa fetai le atua wa o ina zato wakako ilo mala malama yo le nganga tino amen mala malama yo le nganga tino pole ako inga kame mere tino e ke lango nga inga lava o le cristiano e lango na ina lava cristiano le ele o se mea mai le atua le mere kala ngo amerika ngaka le amen ele o se mea mai le nganga le atua e fa kupula ie loka fia nau wa te fa longo le upo le atua amen ai ka mo me le tino ile lango na ina le tino langa la o la le tino langa ke e akule atua le tino e ke le atua le tanga tolo o le tino amen o le atua ya lo fa fe kai le atua o la ma wa le vango ila tolo te le atua fe me ke e aku amen ala ka ma fai ale atua inga ya au mai le tanga ya itotono le inga ole itotono lo na inga amen me o le o langa le ngai e fenga kaya amen ai mai se o cristiano amen fa mai o cristiano ole ya fenga ole o cristiano e kele nga ave matusi fai tsau le lalolangi amen ile fai ka le lalolangi kanga ka le lalolangi lango la fia la to yai amen e o la fia almele singa sasia o cristiano kusile lima le lalolangi singa sasi pe lape ale tu sile lima le lalolangi amen fai mai fo la finge le atua fai mai fo la kali le atua ai fa uka le olanga fa uka yai la le wa eko ku mai ko le losa amen por RSA ko smatwa tuno sa mo ya pe mi ye fai mai ya la le fai mai ngale kasi ala fa mangonge ile ole kusi o limo le lalolangi me fai ngai le ngapo apo e apostolo Paulo ko le kalesia kalatia e aonga la ko ku mau le atua e aonga la ko wa fa tino le fina ngalo le atua amen fa me le apostolo Paulo ele foi upunga e ono mta upule mo fa me o wo la vainga o vave o ko la fo ina le na bala o bino o to le lo fatu no ke riso e o foi le loto le o le apostolo Paulo fa mai wo ma kwai o wo foi nga wo vave o ko la fo inga le na bala o bino o to le lo fatu no ke riso ai fa sanga atu ile tala le ese
ai ko fasanga ku ikala inga se nga wa mai amene ya ke ofo le va ko ko la fo inga ole atua mako ai ko furikua ile atua ale ko woya ikala inga se ai me ko fa vai ai ai se me ko furikua ai ole na vala wina o so ile lo fatu no Yesu ke ofo yo ole kala le apostolo amen o Paulo ni kala sia ikala tia e fasanga atu tsala lei esse ele esse tu ainga tsala lei pizza yai ni solo fala velame ya ti oto ma fala liu esse ina le tsala lei ya keriso lango le ngal wenga ngar ki polo le fa le kemi ngai ngale sawa fi alwa luwa e masa fa se sele la alfa na wale atua ele alwa ngai tsanga tole tino ele alfa ngai tsanga tole la lo langi ai fi ngau lava ya ai fi ngau wale ya le I think ya sakang ya lufana wale tua amen o ye por kalame mayeme fa yo o le tsali o le fafine o le tua if you ka bidinga ki poro langa wa mausalilo lo toida ile tua wa mausalilo tangata au na ile tua wa mausali foilo loto ile tua fa tua ile watua e mafaye ile tua ngakeke ya mafa o makia ngalwengai arki apolo me fenga ile ngaka karkala ngoa va ela ngona fo ele nganga le yanga ela ngona mea umala kako kela ngona ina ifio dinga kako le fana wale tu me fingana kako va ve kako kapa ya Yesu va ve tama ya sau kulava le sau ngai fanguele ele sau ngai ele sau ngai inga le toto Yesu ya kava imato le mamaru oi e kau kala fa pengale ke rusiano asa waye lo le mea sau waye lo le me e kalepe ngalwe ngati aporo masola mamao aliti apono masola mamao isa kangi ole anganga frenga le tsono le lotso le apostolo Paulo ye fatu mauli e fatu mawina pea lotso le kale sie tsono kalatia inga ye fa pe ngala kowa inga fa pe ngala so au na ile atua amen Mayole kale se kalatia o se kaso itku malo Roma Asia iti kele ngala unga ile au na ya pasta fiu fai lo mai ole kale se kalatia se taso itu malo Roma Asia iti sa ye pe ni si sa te ya tu ya Paulo vai ola ya lur kala inga amen Paulo ola ke er ko akele me vela ko ke ku ifesilia ila Paulo alanga or tsanga nga feli wa inga ile atua lona soifua ile tsanga ngaliliu meseskan ka fapia sau kaon makolo kule ka kelo lokoi lai sau kaon makolo kule ke va ai makolo ku o ka isiba e pese ai le lo watula tsanga telo tsa inga amen e pawal mele la ko va inga yesiva e va inga ye ka ai fa ye tsai o ile nganga ekere iyo okokongwa makanga spaka amen ekere yulu tsono le malu pe yulu tsono me lo sawe pesenga pesenga fo ole vi ingole atsua veme ya ekere yulu kokongwa wa ya sipaka kwa ifafole fa polo ngole la asia tsono le malu amen langa ukali kongu ya tsangata ole atsua la ya fu va inga Meso mo ni mo si kasi uso foi malosi e kongo nga luenga le atua sa ave foi yom tsai foi kongo le nga luenga le atua le mele ole March for Jesus kasi uso oka nam se le fi na foi le tine kai pi foi ya Paulo no le olanga tine le amen ngoka kalo ile atua mo faktama o ngai kere prokalame make fakase le ngake kongo le samo aklo ya o kere prokalame venga isi kane sia e awaya kuai e loto ye lavar kenge le amen ai ngoka kalo le atua tama ya faulu fale arka kange kongo le makoa falsa amen ye e faulu fale ya mawa seva ngose e faulu fale kange kongo le e tele ngo falongo la fa so e kere ngo falongo ya e pesta nga ya ale wingo la utsala ngo ke manga omia nga se iuru fale fo nga ye ko kong se va ai fo filosofia fo kongo fo ye le ngaluenga mali ya
o mo ingala ya le krisia sosala fai ala la makwai o kawa le vi inga ke mininga le ngala tsala wa makwai o ku akol o lo ko le tsua le vi inga ale halu fo le vi inga nga kai mi ale sau fo yo pesinga ale tim la ko ale wa safo la ko lo fonga inga wa makwai e ke ro ya o nga lolo lo to ile tua e malingi o no i mata e ke fiolinga o por pesere au mai ai ngata fo ile e o se me ke fakingo e ke lo fakingo me o mai o e lava ya ai fatanga o ile tua amen e kango le tua fanga yoi a kolo wa lo chino amen o le siva o ako ngas kaide ke skaide lo siva ngai le masang ai e fanga yoi lava lo chino e ile tua amen kango ale ngang pa ye fa oli lo tsa pa fa o kanga ka kapwa i malo loko aku ile tua amen le se mal le se fefe o kakalo ale ile tua e ya se avangoa amen kilo o ke ile se la susa o ke popula o la wango fortanga tele la wango fortanga tele tono le mato falesa amen la we ko ngol mako falesa kilo o moli mau kula o ngal mako e kalesia ai o ke moli mau ile le leyo le atua amen o ke moli mau le leyo le atua o ke moli mau fo ile le fama oni le atua pe fa yo o tanga matsa o ile atua o tanga tia lo fa ile atua nga uma saule usole ku ole le fusia Emmanuel, ele só tá vale que a lua é perfeita, fa ok, ele se me oye que dele vão que trap oi, fira vale me que a ver a lua au ne moni oi aí ele usole no la tatalo ele tua, malo loko makwayo oli le ngaso sa, o vai ku siva sa loko wa pese sa loko, o ka vai ku le ilonga oli oli e kafe mai le fa unga le tua ilonga le ilonga tangata amen o receiva o aka o pese amen mama yale male usorta va fe mele usole lan tsale ya tsafa mai ke lo eli 20 no ke lo eli 20 fa mai ke lo fa yaku fa pe sa ukala fa vi po sa ukala e va ku ke mimika o ale o le usole o la unga luenga le o tsu ile tua inga o mitsil ke ingelia o sikangaka fi nga wile tua sikangaka vi o sikangaka fo fia o le tua mama ya ka ma fe me ke ro ile 20 ke ro ke minga o savale ai o ka kule ka vale o fa longo ka linga pesi ke ro o le mele o mai ke o ile tua le nganga le tua o le o ke alu ko kongo le fale o ta vita o le o ke alu ke siva ko kongo le fale o ta vita le ke fa longo wa kwale wa pesenga wow ke me le vi inga o la ke fa mai o lo ko kongo le fale ta fa o akala yelo faku le am sa kala fa ye ke lo le sa kala kala me le usolia lo so o ma ko fa ko muinga lo oli le atu wa kali lo mga onga wa levanga o ku wa ko ile atu mga onga le levanga o fale le usole tono mato falsa amen lu ngalo maku ai fia la vale me fita wi si ile lima talo fia wa mele kalesia wa mele wa mele falesiwa ela uma mai la vale usole tangata masani ma fia itono ngalwe ngale tu ole winga la tsala po ko kala ya murtanga tsaya fia unge avesele oli tangata ile tu me winga len ka mafai apostolo paulo ngane tono le kalesia le tu unge fase inga o kon kala inga se o fo inge feli wa inga o kon kala inga ko ke noe ele mai le atua amen amanga yer ka ko wa fa longo ele me amele atua ka ko ke usika e fai ka ko ke usika e fa atino ole ngi ka paulo mo me ka ngai le hola le loko le nga sala nga hola ke no e ka fa ngai le atua e fa ngai le atua ka fo ngai le fe me isme me e va ai me yo fe la kanga ka mai kong lok me ai ke le tua amen e ma on ngai le tua le tsanga tsa ula vale le la lolangi amen kanga ka ula vale le la lolangi makwa ya mai makwa fa on ngai tsono langa luenga amen ila nanga luenga amen o ka me fasio ki ka kanga ka kokolima amen o ka kokolima ka kanga saulo fa sa wale ka le sia le tua longo winga fasioki ma wa ko fusi kai me kama yaka fo ingai sei sainga me ka koso mai ya o fa penga le o langa sa haula ka ngi o paulo
ai vai ngo feliwa ina lon tangata like moni mawe Paulo anga fape anga feliwa inga nga yel tangata ai le ai onga ole atua nga ya ngalili wina lo na olanga wa velo oyema matangata toa le ngalu ngale atua so skaka ko ngalu ngale atua ne aya maseme afa ingi kakeva aya kwaipe ya waku ko ngaftsanga pe kaufa no le kanga le tangata ya ngalu ngale atua ameni ngala fe mai ye fe pwasuma fauta ile tetele o mata itusi na o tusi atuai ate o to ilo ulava lima o ilato uma o efia ta ulele ya tangata la to te fa tawana wina ile kangaka inga ia persomena amen o le kaukala le kule tino ai ese foi le mele amayele nganga amen ele fa pela ava persomena fa pela nga mama atua ile itsato amen ole popo ingale Paulo ngo kusia kufa maka kikeli o upwe kaukala ai o upwe etautala ai Paulo o longa loto o lona leo e avatsu ele fa marsi autono le kalesia inga yala ko kuku maua ya Yesu Kristo awange ifa ole la sofa longo awane ifa ola to langona ia ngalue pe male atali tonu ile fa moe wa umana ta pena ile atua mori soifor tsangata au na ile atua mori soifor tsangata au na ile atua amene me wala ngale makwa ngalue kero lele situs faitsau ikong lava to singa fo ele apostolo Paulo ngau ke kawe lesi male ole Peru ole Peru po ngefe mai ya just singa Paulo nga ya inga fa maru se por fe mai wa no tia ono okeriso amen wa makwa iloka mawe Paulo ya leo langa tuwai loka Paulo longa fa tanga ingar ki Apolo longa o langa fa mawalunga o langa fia pule o langa fia koa fe me makwa iloka wa ngale o fe Paulo eu sou for fali or kangaka eu sou ele fali eu sou ele ika eu sou ele fia kawi masui ko ingala ko u mai malulu u mai mo kangaka langa ya ekele yai upu matsala ai fe mega inga ua fa nga ina Paulo ele atua fe menga makwa yalu ilalo malonga lotso fe menga taya palasi ole yaka ole palacio o Paulo ole yaka le ko ulu ilalo me kuwaye ole olanga Paulo wako ulu ilalo fa mawalunga wa ave ese maile fia lokoa wa ave ese mailonga o langa fasi fia kawi masui ave ese mailonga o langa fa polonga le kale sia le atua fa meya wa pula onga ona matsa fa me wa kaya le malama kwa pong safa solo akwa kamalo pa uilalo ole akale wa makwai ave ese uma ya leolanga le tino le lalo langi na ola Paulo ai peta ya ngakoi fa populaina matso Paulo wa umona na una matsa fale tino awa popula lona matsa fale nganga me ave me unga kwa yo kusi fa maka kekele yake oko nga oku waku yake oko lo lotso ato ngo fa yaku yake oko nga sawe e kaua ya iu ya tsato le atau sinionga kaule kaua ya iu ya tsato tau sinionga kaule fa kaua ya fuga avisa pedwe kaue malisiainga le fa pesu e mele fanga ngale so la ku yo le fa ele le kaua tino amen kaua tino ya umalola ele fai unga le atua la vai ele ele kaua tino e arwa kulola ele wole se fa moe nga fa moe au nai au estele le tonu unga lo fa moe ole me vinga nga ile no sole ole apostolo Paulo con le kalesia kalatia ia fi ngauma ia tu mau ma ia awal fa vai le loko au ngai le atua wa fa fika uli nga ia tu ia vai fa fika uli nga o ngai test me yero kako wa fa tu ia ngai su e me yo kako kanga kapea pe mo ilo fa tu pe mo ilo loto ia te ia wa fa ke fe yo ngofie ngai sa wa le fa fika uli e fa ali ngai sawa le fa fik e kurungu fia fusu ngai sawa ia okas e fa pe ngale nga e maya e ka mai sawa alu ilu ikako
Aya. E sawa test mai ka ko loko au na pea. Po felo fatua tua. Amen. Aya. Amenga manga ye ka ko kuli makai. Le upu le tua. Langa le ase si upu ka ko ke mawai le ola. Amen. Aya. Ele aya se upu mawai ka ko wola nga le upu le lea. Le fi nau ina ia tato mawai le ola. Male sini male au tua. Fa mo mo ke san pa wa le. O se sia kusi. Amen. Le ai ave ko ka ur fa fanonga ai mana ia tato wa. Tato wa ai le upu le tua. E au mai ai ni manatu le le. Ma au mai ai fo ini ma fa amalo si awe pe yo tato lo toma tato inga ye ka ko ku mawe ile ola ile langi male fa mo mo ke sano le tito na lo mta opwe amen tito na lo mta opwe tolo fa opwe val fa pe on fa sa wina ole opu moni le na o so ole opu moni le na o te loto fo ina ia matua fa amalo si atu ia fa mai ole upu moni le na o te loto fo ina ia matua fa amalo si atu ia mea ina ia nau ila atu we ua fa atua ile atua ona ia faya ngaluenga lelei elelei lava ia mea mao ngai tangata ole upu moni le na o te loto fo ina ia matua fa amalo si atu ia mea ina ia nau ila atu ie ua fa atua ile atua ona ia faya ngaluenga lelei elelei lava ia mea mao ngai tangata nga ia faya ngime lelei faya ka ko mele le mo le skangaka amene aya ona ka ukala fa le upole atua ya tito fo ia ele ka ukala mai fa pe ale ka mi ka ko faya nginga luenga le amene ale le ka ko ngaluenga le fo tato fatinonga e ngau mai lo toai o tangata awungi ave tato mtangata se senge ya nganga mo ngaluenga le atua o fo ngi ave tato mkangaka ka usua ile ile lalo langi le ngaluenga le atua ya ave tato o tangata ya finau mal fa mauni le atua ya to tato loto ya tu mauro tato loto fa atua ka ko ke au na ile atua amene wangi menga ka ko iluanga lapi lo sabalinga kango feme ya ko fai fale lei amene aya mai ona ya faya ngaluenga le lava ia mea mao ngai tangata afe ka ko ilole le ole atua afe au mai le atua me le ya ke ka ko lau mai le atua me ai mo le siaso nga o mea matango fie ma me manui ai lo loto ma me manui ai lo sabalinga ame kere kango e lau ku mo isitangata aya kango fa soa ku le so tangata ya fai o matangata ya fia mai ile atua ona o ngaluenga fatino aya tato ngaluenga fatino mi felanga seke yar kako felanga seke yar kako baba ai upole atua kako fatino le ngaluenga le upole atua ele fa penga le upumale ngutu ale mio o lawa mio ya le tele lawa mio e titia ngaluenga o lawa mio ya le tele lawa mio ya ve o matangata ya to sina mai ile le lalo langi ya ve o matangata to sina mai ile lalo langi mene we ole winga wala ta itatala fo ia ole au na fo lo matunga lue fo ia ilalo fo ia ta inga pasta few amen ela ka kala swing ole olanga tangata amen ia mala umma ya le matu inga le swifu anga mali sabadinga fo una maile amatanga fo ai fa fikai le atua wa koia fa fitai le atua lo tu mau pe ina ua wala awina o ye le atua manga lue le ngaluenga le atua ola tatalo fo le atua Samaya samaya va pione fa popo ye fa popo ya so fuolo au na ma ke fa akasi e pe onga okay lo stangata fina mas stangata ile alo le tsautala ku sa o mayale e tu sa o mayale mi lai vai lo tsaulanga amen ele fa pe e afingi e sistema o mal fare ku fa pe la ku tsautala fe ya ke me sa o fe la se fei alu fulu sa i se sistema kala makala ngo fa so mai foi mo tanga tsa tala sa amen o me vinga wa ke fia ya we fa pe
e ka fefe ai ke wo le vala au le atu le au na va pe ka wo ka fio la ku la le se ai fa fe tai le atu e fa me le upu pa u le tu a tu la le tu tu pa u se tu ale u ngala tsale ka kala le o langa tsanga tsa suia pia le o langa o paulo wa nga e me fa fika u kelo fa fika u nga e me estanga tsa to le loto amen to le loto au na ile atu ko lo ya lui ka la ipole afe me ma por afe me wa fa fita u le tupu tono inga tupu tono me alwa le au na sa nga fa fika u amen ta to le fana wale atua ile nga au na foi la amen e vris inga le lumako mako oka e kaule po kaule au ka kalu fiku wa le swa fo yesu ko ka lepe ko ile nganga le o kele fa la vila vikongol mako smak ka mai ke ko amen ni mako e fiku wa kule nganga le ka kalu le tu ya o sikemi e vesi lo mala au mai me lo ful ki ngofon fo le ya ale o fa pera o ka ngofon fa pera o ka fai so ka so mama misa aki tama ya ngalele yaku pa yaku au lo falenga inga lekinga marfa au makwa wa makwa sai kiar ki apuru amen nengo fortanga tsaya e fa lo longo ile atua amen ya umanga ku ile atua ka kulo ka savali vali ya ilo ya kulo ke laka ka ngo fa fikaya ile atua ya manga iya ka ku kai me ka ngo fa ya ko vai le sawa ya so alelo le ku ile atua kai me ka savali vali kwa iluma ku ile skala ku ngo fa lalo ya failo ngale upwale atua fa yore fenga nga before the sidunga ole ale mela mawa ngale vivesi mare kau o meye le manga ole atua tineia amene le manga ole atua kingeya ka ko loko fama walunga kingeya ka ko loko fiasifi wale asifenga ka por kanga ka fia ko ma e konga ka mai kikira sa malanga se tulo foi la sa malanga loko sa manga se tulo la va vai o ai ko nga me ma ai sa peru ma ko nga me se tulo ko mai ve loko le asiaso oi ola kulis kama kiki malang sa pelu fa fa ku fa pia woi melo loko woi tama ka lo fa ngi inga ma ko ka fili sa ngor ki apu no ka fili sa ngor ki apu sa wala yele ko mo kalam fiku wa ku swa fa yesu fiku ma ko ka lepe nga ko fa makia yele nganga le ka mo fa a process ka yang ikam mai ki ai bis ko ngi sauru ifa kulo ka mali ele vang ku ka mo emel ka meki fu fa mon mole ayang fa kai le kule ay nga pol mela ngo fule ay nga pesi ko ngo sa wa ngi ay nga mo i makwa o se chulo wa ka lang oi foi bi mo muswe o ye wale la va ka dinga wale la va wa fiu foi ka dinga wa ya ka mo emu ya kwa ku yese upole atua ka ya ku file mu le sko ves fa ku ngo fule le la walu ko so pausis ye ka sauru ka fa ngo le aya ko pisa dem ko e fa pe ngale mana o ngale le atua fa ka ko ke mga fa mele le ko kongo ka kwainga ma fa ka ko mele le ka ko ke ye fa pe nga ka ko ku fa ku le le mana o ngale apostolo paulo ya ku fa ku nga manu ye se manu ya ai ya tu fa ku le ngale le ke ke fa ya ko kongo lo inga e mangu ya le si inga me nga manga ye ka ko wole upole atua la ngale upu e fa me ya awa ye fa tono e foi tsato ile upole atua wala ka ko fa vai ya fa malos ya ka ko loko le ka wa nga apostolo paulo amen awang ka ko fa vai ya ko ka ko loko pe nga kusi mai maka ke kele mai iku kongore kale sia ikalatia fa pe nga fo yo ka ko kangaka fa pe nga tusi mai nga pa ia ya ka ko fa malolosim ka ko maka ko mata itui meolo fa pe nga mai amen nang ka ko le lo por ka walo nga ko ngi la langi le lo ka ko kilo aku ya ole me nga ya ka ko wa no fo utama no futsa pena ele lo ar tsanga tsale tsai mi male aso e a fio mai ai yesu lo ka u pere ka wa amen lo ka u pere ka wa se fang nga ne va nga la
afiafi o le testimony awa nei vaenga o le afiafi ia kako makala makako ta tatou finau i le atua au kako finau i mea le tino amen o mea le tino e pala e le au ngai le sei unga pala uma a le tangata e matau i le atua mafiafia i le atua e leka i kaia tu mau le oli o le atua e ke le whangoa e ke le popole wa mea e popole wa e ngofo le kaungu unga o laua me o laua nga lulu o lau nga ke sele amen a whai anga e sele le tino a whai anga e lulu le tino sele le tino amen a whai nga e lulu whalenganga sao nge kalimanguia Sauli e kalimanguia o le langi malea male no fuanga o mana ta pena le atua mo lana whanau we alolofa ma mata tau ia te ia we ustai fo ile upu ma whaalongolongo iai makango e kausi ma manga wai iai ai le ngal fai kau le upu le whenga pa ia le atua ai kako kere usika im kako nga wai le upu fe mele apostolo Paulo ngai vai ngala fiafi langa kusi ile kalesia e kalatia au wale vai ia malosi le loto e au na ile atua ia o le datou por kalamena ne vai ngala fiafi ia o tsatsolo ne vai ngala fiafi atua atu le ngaluenga nganga pa ia ngalue atu ngalue ifo ngalue ane ina ia fapeona tofusia itsatsou ia na famanuianga fapeo fo na famana malama atili fo ia lona nganga pa ia yo tsatsou tangata ia le loloto male mata lasi male lolo le upo le atu tatu fasua ne vai ngola fiafi ngai atu fusia itatu falu manga mai le nganga pa ia o le atua ya tatu ne fiafi ya mo le atu le nganga fafitai le sunga fatonu ngata fo ilea ya ai nga pele tino ke rison ne fiafi sui sunga fafi ngai ngata ile o tu faletua o woma pa anga nei por kalame ne fiafi a tatu faf soa e fo e finangalo le atua le lana upu ia anga le le atua fa manui atu ilo fa fonga le ngata fo ile yo sau mai mo mai foi ilo une tanga tafata ma fe foi se mamao nga ia ile fa soa po le upu fo le atua le ne fiafi ia anga le atua ngalu atu pa yatu na ia maua pele fa malos au ai mai se fo ia ola fo sianganga ne ia fa peona ia ina mo le atua malona finangalo yo tsato ne vai ngala fiafi yo la fa i tsato se tsalo yo no tsato ni lo ia fo inisio to lo fa peona tsa pena mai fa wa fo pokalame ne yaso ia vi ia o tsama le tsamanga le tsamanga lofa o yo le atua o mato atua ile atua mato te fi nau pe ne ya atua mato tangata ilu mo lawa fio e pe yo na e fatu sa ia mato i lo fatu sa tama talo ne ya fiafi le atua la upu fa manuia la upu te foi se mamau na alu ye lo upu ne ya fiafi tama ia to fan manga i mato i fa manuianga mai le nganga pa ia ya puna yo mato lotolo oli ya puna yo mato lotole fia mai ate oi na ya mato fatino i pe la ngalu ngalo mato tama be mato te vai lo mato watu ai la upu ai mato te malolosi ona lo fa malosi mai lo wanga pa ia yo mato tangata bi ia la wafio e me uma fa manuia fa tono lo mato tama fa manuia ya au na ngata fo ile lo mato watu o bompa anga ne prokalami fo ile vi inga ya te o fa tava ai la ona tina ne ya fiafi ona o Yesu o wole mavala awatuai amen amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Love you all.